Bro, itu saya tengah bedain. Sabar bedon sabar. Bi, nah don tidak telah bagian di dia. Nah deh, pegel. Cina kabuburit. Main jam berapa deh? Jam 8 kayaknya. Bener. Ayo orang pan tadi mangkat jam 8. Ben kadi teh lelempangan jam 8. Heunya. Bisa tuh istirahat labayan mah. Bener. Kuat. Bi, nyai. Ilok enak masih jam 8 kan ya? Nah tuh don, berikan. Bi, aing kuat ongko. Iya setan kesenodaan be aing suruh buka. Kumaha deh? Atuh ka sabar don. Jamaah Islam mah kudu puasa kawakal. Ulah bolong-bolong. Lapar. Hayang bakso di saungan. Istighfar don, 1000 kali. Kasungut tengah Buddha. Astagfirullahaladzim. Bro, itu saya tengah bedain. Sabar bedon sabar. Hamba dari godaan setan, hamba kuat ya Allah. Hayang jambu ya Allah. Jambu bi, alhamdulillah. Udah diakan enak bulan puasa. Kuat masalah nama. Yuk masalah nama turun sih Gusti Allah. Orang tadi ngadoa dihijabat turun jambu. Berarti orang rezeki anak kelas selamat. Emangnya anak kelas selamat tuh? Anak nama Rosid. Ya, ngis tunda bae di dia. Oh gue satu tunda bae. Ya Allah, hijam bukti akan tuhnya. Dia akan puasa, dia akan mubajir. Tapi rezeki anak napak selamat ongko. Tapi orang anak nak marasid ongko. Kalender jadi nak. Hoi, puasa. Itu pak nggak doa. Tahu lah lengan. Oh, tahu tak. Hormat pak. Tekan di deh. Biasa don, kontrol, patroli. Hati-hati pak. Siap don. Budak artinya, malah suruh main barang, harum. Anjing di budak mencurigakan ya. Mau diselidiki mah ya. Pak. Ah, bener mah yo. Curiga aing budak kilu ya. Dari yuk puasa bang, puasa sudah puasa, ayo beli barang, udah kan, ayo bos, aku sudah, Indonesia, dulu bos, beli barang.